Poštovani građani Srbije, Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo? Ima li nekog među nama ko nije sa Kosova? Ima li nekog među nama ko misli da Kosovo nije njegovo? Kosovo, to je prvo ime Srbije. Kosovo pripada Srbiji. Kosovo pripada srpskom narodu. Tako je od vajkada i tako će vazda i biti. Nema sile, nema pretnje, nema kazne dovoljno velike i strašne da bi bilo koji Srbin bilo kada kaže drugačije, nego samo jedno jedino: Kosovo je Srbija. Nikada niko od nas neće čuti da Peška patrijaršija nije naša, da Visoki Dečani i Gračanica nisu naši, da nije naše mesto gde smo se rodili i mi, i naša država, i crkva, i sve što danas jesmo. Ako se kao Srbi odreknemo srpstva, porekla, Kosova, predaka istorije, onda ko smo mi Srbi? Kako nam je zapravo ime? Ima li naroda na svetu od koga silnici kao danas od Srba traže da se odrekne svega što jeste? Ako priznamo da nismo Srbi, obećavaju da će nam kao narodu bez pamćenja i bez porekla tobož biti bolje. I zatim traže da se odreknemo naše braće na Kosovu. Govore našoj braći na Kosovu da su, ne izlazeći iz svojih kuća, sa svojih njiva, otišli u drugu državu. Nisu i nikada neće. Govore im da su razdvojeni od nas. Nisu i nikada neće biti. I postavljam jedno pitanje: koji smo mi to Božji, ljudski ili evropski zakon prekršili? Koji to dogovor nismo poštovali? Kome to nismo pružili ruku prijateljstva i saradnje, nudeći ono što nikome nikada nije ponuđeno? Svetski silnici kažu to nije dovoljno. I onda dalje poručuju: bit će dovoljno kad vi Srbi pristanete da budete poniženi. I više od toga, kad potpišete svoje poniženje. Nikad i niko neće dobiti mandat srpskog naroda da pristane na takvu nedostojnu trgovinu. Nikada i niko! Kao država, građani nacije, ne odričemo svog mesta u svetu. Mi se ne odričemo našeg mesta među narodima sveta, ali mi tražimo da do takvog mesta i naše budućnosti dođemo pod istim uslovima kao svi ostali narodi i sve države na svetu. I to je pravda, to je jedino pravda. Takvo je međunarodno pravo. Ovo je 21. vek, a sve drugo je sila.
Sa nama, Srbima, može se prijateljstvom, ali se nikad nije moglo silom. To je nam ostalo od predaka. Ako pristanemo na silu i na strah, svaka žrtva svih koji su stvarali Srbiju bit će uzaludna. Ako pristanemo na ovakvo nasilje, svaku bitku koju su naši preci dobili, mi ćemo danas izgubiti. I zato je država Srbija poništila i poništit će svaki akt ilegalne, lažne države, silom stvorene na teritoriji Srbije. A lažna država, dobro znate, nije ništa drugo nego trijumf laži nad pravom i istinom. I u lažnoj državi sve mora biti lažno. I zakon, i granica, i zastava, i geografija, i istorija. I što se budu moćnici sveta više zalagali za tu laž, ta njihova lažna kreatura bit će još sve lažnija. Dok postoji država Srbija, nećemo priznati ono što je nastalo kršenjem principa na kojima počiva civilizovani svet. I u toj borbi nismo sami. Srpski narod neće zaboraviti prijateljstvo i principijelnu podršku koju je predsjednik Putin na čelu Rusije pružio Srbiji. Nećemo zaboraviti ni podršku svih država koje se protive urušavanju postojećeg međunarodnog poretka. Narod je svojim odnosom prema otimanju Kosova pokazao i snagu i jedinstvo. Takva snaga i jedinstvo obavezalo je sve državne institucije da donesu odluke koje predstavljaju osnovu našeg nacionalnog i državnog programa za Kosovo. I na kraju, šta narod traži? Narod traži da danas damo reč. Dok živimo, Kosovo je Srbija. Dok živimo, naša braća na Kosovu nisu sama i nisu zaboravljena. Dok odbijamo ultimatume, a prihvatamo prijateljstva, Srbija je slobodna. Reč je data i nju je čuo čitav svet, a svi znaju kolika je srpska data reč. Kosovo je Srbija!